Sitting MLA Kanongston uba Macmillan Bersat, uba Deru ukatong kaseng NPP, lamba UMDC Kanongston uba Gabriel Walang kertong kaseng INC, hakalai tarik urempang kilalej pendap ya kajing tap kerteng kajongki, hakamat returning officer ke West Khasi Hills District, nakabenta banyakun ya ke election sya ke ying dorbar tauan ke jela na Nongston constituency. Di hausnam aja kapra haga jing sisang ampai berkat bani election iba buan balang ipaiba jong anosnya assembly konstitusi na kanu kadab gi yu iba ngala bandai we na kinong ilam ubala ban pen keladore kanu stan tengal lalong emele sans na ya gi egi kam badang sa ngasa nut ngakwa ban pendep ban ngakwa bagan hostain konstitusi jungi kan ya hengkat do bat ki wei pat ki konstitusi ge badan pokok jela begina ni khampala ban yikiru kata ka dikatong bat nakwa ban yi baga sono sto jungi hak wei sngi kan kelong ke wei na ki sor kemet labanong smart town kaba ki lat penroi kin don habarok kiliang kata dengan skam ba wat ausnem aja katra ha ipoi balengkot ni klem la ban poi hak wei pagoi ke snong ni klem la ban poi hak wei pagoi ke dong mentang ila tekam sansnam bat ki pajba gilu I ya ki jing trekam jonga ko memle bat jonga soka NPP poko jela megina pagi egi bejujia ki jia ki wanlong lani ken ka roi kapar development ki national highway labanong kawai ka banjat na nostoin sya rembrai sya kawti kawai ka banjat na nostoin sya nongwai sya wakaji ka ban peniasno bat dari Bangladesh kawai pat ka banjat na nostoin sya mai Parki wei parki surak haman gidong. Ki skim ki bapel. Ngila pasang ban poi syakisnong syakinong snong jong kanong ston assembly konstitusi gini. Ba nama nadu menengkong ba. Ngasai ong ita ka kantin ba ka kam kan kam jam ban ya ka ktin. Tagamot ki kam jung im tagila peni. Ka syong hopai ba ban pakat. Hagi dik sini sami sibun ki jing tok persaya nga. Nama bang ada sitting amale. Herai ngoong yepi. Habang itrekam sibun ki jingkren. Om babarok ki kren. Ngatrai la ban long 0.1% ki bakren. Hanai bubun balang UUI ya ke jing trekam jong aku memele UUI ke jing trekam jong ka suka NPP pokok jela UUI ya ke jing la jong ki noilam ki nokitkam jong ka parti NPP pokok Nongston assembly konstitusi ban penia de berdipai ba. Madak terang berkelaban sekring paiba malayo egala paiba ila ai ku MDC la saus dan menta te sai sisir dengan kwai dari kesin ke balai membawa tin kasi lai sim lai wat ron ban tristom yang sai sin hakabangan jela ya kanika MLA election dong ka hok ka bagi jet yang nono mambi kapat kamdai ka ba ni kam kentima ndai ka ka man jung paiba balando jung paiba ka ba kinjet ya to mambi kapat ka ba ki sumsania ya ka jung kun ha kanika ti barok ki pilong ki kandidat ki bobit ki bobiang mbak benda nyano ya noro ilong ki bobit ki bobiang abala yang ngani karan san nga trai idon ka jong thong ka ikhtiar de ban ong bangan ya le atang bat kawi ka parti ngit hanrai ka long be bagi le dut ya barok ki bala yang ha kamadan thmai ni le dut ya barok kala da ki pajba ka banok stone konstruksi yu ilam kumbang nga i mangai ki jinya de ba ki don nga ka parwet ki ba suha ban yarap lam na ban thepe ka vot ka jokti ha ka dur chakti ha ka Congress party ka thong ka badon ha paddo ka dai ka kamai ka ji ji ka ba pajba ha ka bakal akhiran sebab pala ka abang pais pangkalen ka rap karyan ni kalau kelop pa abang pais pangka education ro ngalai iba kalau ka jing tunong na ka minta ka jelar de ye ke jungi ni iba ka education kalau apa sya try do ka ka education ka minang ji start ka dai ka fakta jong ka jelar ji ni mentai iba kalau apa sya try do abang pais sya ka kam gajam juga kena samla ngalai iya kini sedang bekam kam gajam nanti kena samla ru kalau long ke berduna hadu kata kini ki hong di bang adon ahmad aku bangan pelam ya kai dolat kamai kaji dan pajba kam gajam na kunta ki kun samla karap karian na kunta ki pajba bat kumno badang penbah ya karoi kapar kabai don kam tam hari ni kan Nongston bat jelai berapa
Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela